Naga taruk mihat sienabasing makhatana fagatkhigani Govindas Konthausam Naga misam taruk pharaga tamthina hatkhiba thaudo aduga mari lainana miyoi ani phakraba matung lakliba nongmani sida makhatana sienaba atopa miyoi sing soidana pharaga ne haina Home Minister Govindas Konthausam na phongdokhi Manipuri da leiba News Secretariat ngasi pangthokiba thoram amagi nakalda pawmisinga unabada Minister Govindas Konthausam mataki wapam asi phongdokna dunam hangna hai Combined Security Force na Haojik sathariba operation asida naga misam taruk mihat siena kudimak phanaba panam thamli mihat asiga mari leinana hana namiyu ani phakri atuba matamda atai siena sing soidana makki phagani Haukiba Nomaizing Numitasu Minister Yumnam Kemsana, Nagamisam Taruk Mihat Kamari, Lainana, victim Gi Imung Singa, Masak Taglak Pamui Mangagi Manung the Ani Ama, Pabangamli, Hennafongo Kibane, Kanto Sabalgi Meetei Yum Taruk Koki Singa Maitaki Vaduga Mari Lainana, Hangbo Wangi Pakum the Minister Govindas Konthausam, Taudo Adu Kango the Tokibane, Madu Aikoin Akan Mamong condemn Tawi, Mapa Maduda Security Matiksana Tamlivane, Adubo, Taudo Tolak. Madu karamna tholakbano security ki phibam yingsilagan hena sumangna makataki Minister makata aduna mai thaba namit aduna police na miyoi kun detain tawki madugi manungda miyoi ahumdi makata na police custody de thamli haujik su thibi ki thabak lepa leitana sathari bana yum mai thaba ki thawdo adura siena bu kudimak phana bonari mafa madura Manipur Police Central Reserve Police Force CRPF amadi atai security agency singhana na deploy tawduna thamli bani security ki thabak kan khatnaba ahen force thamlagani Narang Numaizu Numita Minister YKM Sana Sierra Lautuna Awang Wataki Security Mipam Pangtoki, Mapamadu Ahen Force Tamna Bakan Krihanesu, Minister Govindas Konthausam Fondoki. UNC na Sangsiliba Inter-District Economic Blockade Koko Mina Sagwalagani Laptokri. United Naga Council UNC na Sangsiliba Inter-District Economic Blockade asi Ngasidagi Hona Koko Mina Mapung Pana Sagwalagani Haina. Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi gi sirol amana phongdorakli Kokomi IPR Subcommittee gi convener Fizam Shamson na kuyek piduna thadorakpa sirol asina hai haukiba kumza Englishing ani ga kun homdoi gi me ahumdagi tholakhiwa sahi ohum henjilaglaba Manipur gi iranga singa sisu oroi sil leitana adumak lairi lamdam asigi miyamna asuk sang awaba mayukna duna leiringaida naga isilina tarukpu pharaga minung sidaitna tamthina hatkhiwa loinana miyat asigi justice phangnawa khongjang sangsilingai serakta kanto sabal nauna amuk mitegi yum taruk mai tharaktuna satharakliba kuki narcotirism gi yamna kahen thawng as kokomina tumina yengduna lairoi asigumba mihata lamen tuyen basingi mathakta para tambina bagi damakta United Naga Council UNC na sangsiliba Inter-District Economic Blockade sida ngasidagi hona mapung phana sawalagani UNC na sangsiliba Economic Blockade sida leipak miyam na mapung phana sakot minaduna mai pakhanana ba hotna minasi haina appeal torakli Swami mihat ka mari lainana laisang them maira paiwi singna maira gi release sakri Hairibasi GAC against the brutal scaling of Swami Sapam gi organized tawduna ngasi ningthokaba gi numidangda Swami Sapam misiga mari lainana maira gi release sakri GAC na phungdopagi matungina di haiba Thasigi tang mangada ayukta Swami Sapam say kunga taruk thawale sangthem keli makhongdagi ma mihathina hatlamani adugo ma ki haksang asi Kekman ning TV Kong Kenel Thobal Police Station gi manung san leiba sida thanam mane bo wafam yauna update khara mera gi reli na sapam Swami legi da budi ya pa tri hai na hum mandi phare source ki tu hum mandi abangan di amne kondo ko sanke mazade hoga keman thja hoga ये कौन सा मूवी होगा मसीदा अखोइना लेंगाक्ता थाखिबा Numit mangani haibadi tang manga dagina tang mapan phawba tang manga dagina mapan phawda akoina miat pa jingdo putho na haibani lengak ta du lengak na tasan usanadra
ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯕ ꯗꯟꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯖꯦꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ CSO ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯕ ꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ JCꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ Sekmai Police the complaint of Cree. Koki narcotics in the Tasiki Taramatuda, Kanto Savalgi Meetei Yum Taruk Mai Takiba, Adu Yakatari Super Mountain Division Officer-in-Charge na Security, Lapses Slavery Taudoro Tokivani, Maramadura Taudogi takes up Pumakoina Pugoda Vanihana Maral Siduna, Naga Humanitarian Aid Committee Manipur and his ACMG co-convener Aman Pamina Kuyik Biduna, Sekmai Police Station FIR Narang file to creep. Sekmai Police Station the Tangat keep a complaint and do the Nuntil Pop the cookies in the Kanto Savalgi Meetei Yum Taru, Yum Taram Libaduga Marilena. Yankagateresu ba Mountain Division Officer-in-Charge ki mathakta FIR Malokotuna, Miyam Apamaki Matu in the ticket Piu Hina Pali. Laimakong na Kuki na Meetei Yum Taki Tautok Nagasing da Taisin ba akan mamon condemn tawi. Laimakong Singmang area da Meitei Nagagi Yum Taki Tautoka Mari Lenana, Kotogi Maikedi Shidi Maral Singadu Yum Pamiaudi, Tawong Sikokizo organizing the Maikedi Aran propaganda gas handok to the Miyam Bulana Lamsing Nabahona Vanihina, Foothills Naga coordinating committee na Tadorak Pat Sirola Manhaidi, Siolas in the Makatan Haidivana, Isterisi the Kangluk Irangasi Hek Horapa Matamdegi. Kotuna Shemjin Sajin Aran Biyum Pam Yaudu Paukia, Sandok to the Miyam Bulana Lamsing Nabahona Dunalakli, Zulai Taramatuida, Laimakong Singmang the Maitegi Yum Sing Maitaki Pigi Taudo, Kotugi Maikedi Nagas in the Maral Tangsin Nabahona Riba do Yum Pam Yaudi, Taudok Topun Numit Aduga Mari Lenana, video evidencing a Masum, eyewitnessing the Taudo Mayek Singna, Kango Uhobungaktani, Taudo Dugi Kudam Sangdam Kiala Regas Kotugi Maikedi Miyam Bulana Lamsing Nabahonari. Mamang na Nagamisam Tarukhat Kiba Taudo Duki Matana Sukuki Civil Society Organization, Kayaki Makedi Mari Makong Samnadava, Wapum Cap Funduktuna, Miyamu Samam Nahan Bahonari, Kokizo Council ki Chairman Masamana Nagamisam Tarukadu Makoi Miyuishina, Emotion Control Topangam Davadi Hat Kibani Haina, Pongdok Palekravani. Togriba Taudo Watoksinga si propaganda Masum, Semjin Sazinba, Tawong Singna, Asumbo Ohena Nabahona Bigi Muhutta, Government Maikedi Mapung Paba. Transparent over investigation ama sathanaba takshili miyamna su thaudok sing asigi justice amasum asumba phangnaba hotnabada mating pangbiyu haidi